All Meghalaya Kickboxing Association mentah kesengi ke Pratrik ukelalong kot arhajar arpsan kelapan haperdano ya ke state level kickboxing camp ke Baprah. Batlawan penhaperdano ya ke neka program da u Dr. Celestin Lingdo MLA ke Umsning Constituency haka jingiran rengkat ke Kong Ambulin Lapang uba Samuel Hasha ubade u Presiden ke All Meghalaya Kickboxing Association rengkat bat ki kemiki kepa bat ki kena nong lekai. Bat haka neka sengi la samru ya ki sernot syaki ki nyopu armut ki kena ki bala pendep ya ke training. Por ki jong pi bat kajing pule rengkat bat kajing lekai kide ban yaj rengkat namar bat tang kajing pule ro nampoi sheno tang kajing lekai ro nampoi sheno te kajing pule bat extra ki activities don kam ban yaj rengkat namar ba menta ki por ni don kam bha ya ka sports bat kane ka sports kam dei tang kajing lekai henrei ka IFP ya kajing ko kajing chia bat ka IFP bapin shaj bapin klan dak ba phiale kai bat hakiju ka pot ka jabin ka jong phiro kanang khampro susu bat hangta phirang la banjam shaprang ya ka jing kuliah ka jong phiro ke khule shibone asar lada pipek menta haki entertainment channel baper la kadai kai one championship ne UFC championship bat kiwe Bellator ngam natip ha baro itu channel lada pipek itu ki sportsman hantu baru kidon ke background kamut kila join training bat kanore kana ke group kidon ki bala join naka karate don ki balik naka kickboxing don ki balik naka wrestling bat kumta terker tehanre ha bakat do ki combine ya kata ka lane ka jingnang ka jomki naki disiplin pair bat ki salong kita ki mixed martial arts artist. Dina kalian ngajonga aku mu MLA ngasukmen ban UEP hadu kat no pinkiu ha kanega level kata kasong ha jing tre stom jopi. De Henry uno ubasim banta kanega sports. Ka jingkilan met kadai banlong regular mo. Ngimla araban ong bang aku aban le kickboxing ngami tang sitayo nga practice ngalalong champion mo kata ka bom lalong si lenter kalentia ke jompi hadu bapinda janai kata ka jingnang ka jompi ka simpor da kisnem kata la pidon ka disiplin Henry la ngimdon ka disiplin kisnem kila bani ai Henry kata ka art form ka bapide banna hinomla di kane ka day ka juk ka ba ka sports ka ay ki rukom kamay ka paper ubale kay chess ru u kamay pisa ubale football ru kamay pisa ubale boxing ru kamay pisa kickboxing ru kamay pisa Henry kadiman ya ka level jong ka jingpen janay ka bangidon kamanle tenga kickboxing ru yang ya kane ka All Meghalaya Kickboxing Association ngakit bokir yang ru ya barok kikun samlah ki belapen yesno yala de hakane ke training center hang ne po umsning ngakermen ba une usnem un IP usnem uba plilat plilenti kumala keren de ibabu mene iba hikai po sati raja teng kikmi kikpa kikwa ban pa ikikun andre kalat kalenti complete ka jingbiang hayi ngasem lek se completely te Henry ni kermen ba une usnem ulong ka snem jong ka jingkerku nalor jong ka jingpule ka jong pi lada pishim kane ka interest hagane ka kickboxing ngatharai hin sa kiu kerdan hagane ka jingele ka sports dengan ong kuat ban keren jrong ngakwa ban ong congratulations ya ka All Meghalaya Kickboxing Association bakila organize ya kane ka camp mo kadai ka porcity ngimdon school ki kena kila ban leksang bat ki perlu ki bedi drugs jot ka jing ne kila ban enroll ya lade haka kickboxing ban penjalai ya ka sports kadai ka juk ke bangidon sibun kila kilenti ka babha ka tu ka basniu ka tu ka bomdondor ka tu ka badondor ka tu kasyong hanga bat happy banjir dia nak bentar ke age group ke jompi pelek jemut hak jing pule
but play jumut thai kini kirkom ya lek kai ba fer ki ba pio lat hang ne po musling ke jongi ke sa sisin pat nga mlakan mau I ba Samuel ibat kumi hapo ke state level mo edi president mo te pilong ki padon bok ba u president jong ka all Meghalaya Kickboxing Association dala dehi isim ka interest banwan organize ya kanai program tenga trying ide ban ai sirong ka jing thapti nam tai president mo ngakit bok keduyang ya kanai ka association jong I bakanang ki wirat sekmat le se hakili kisngi ki banangwan ki por ki banangwan gila bani snok tilang le saya ki kam jingdon kam hang ne ka e badon kam kum ka group ngin saya thaulat te teng ngi ki nong mi khamat mo habas no kmen no song shit kulare ka bom de ban ya ka bom la ban le ro kular te kam ya hap te ngakermen ba ringkat ba iba Samuel ngin sanang phone na kapor sa kapor iron sipon ki jinglut hang ne mo te dala ban le ki floor mats te ki punching bags dengan tip hang aru sibon kitiar pirang non kam hanenga sampai de ngin saya snok tilang ban saindor yang tak jindon kam tina kalian ngejonga snem tumai basuk ya pibaro mo kapor kala nangia ita mau Januari 4 kut adalah sedang ke school sing bah pulekot ha but adjust ke timing nyo pi ban one practice na try de hang ne mo mangkesngi katkum ka timing ke jompi kumle si hajar mo